Karbi Anglong Chambers of Commerce Chairman Agustin Kramsap and Parang Kemai Kangnipon. Dakro di pluso kaceleng ato waralong langroy kikrong dun pula jok labang so langroy long hitir tip dalong kabida joksi rada tum kaceleng pan kisung na. Kajir rung hang pia mir biri along ipipon ji pan long ikisompon ki long ikisompon pa joy son pamandem. United FC atum ben sepatir pipon si catching si Sil United FC Football Championship angdung hiti mesen pen pacun pon. Karbi long ribirta pen nili jit kramsa non birta angton pen langpon sinang. Pai ni pai Korean Air Cape Ernie Karbi long Chambers of Commerce Chairman Agustin Kramsap pen methanga sai hemalong Parang Kemai Kanipon. Labang so Parang Kemai along pen ke Chairman Agustin Kramsap pen kaning zipon atengki KCC Tax Department atum pen dipurung SPIT long khulada long tax kirung chia phant ma joga phana order mate hukuma lupi puwoi phir same lang pa me pen si piponang chi laban ki iniveda phan ke pichora bang ke chok chi puta Karbi Anglong Chambers of Commerce Chairman Agustin Kramsap pen puthot patini pontu hala so NOC ke lake nili te anlo ba bang putin te anlo pe po mo lage litun biha bipar ka choklem ye phanchot nili dum es Chamber of Commerce pen ka chinia teng te je nangli Innovate NC nangli innovate cepat hek wong ji pula bangke claim je bangke aron awi posisi tum hek damlo ala pen nombor ini bangke nili Autonomous Council Taxation masih authority ma la pen Taxation Department Superintendent bukan Taxation Secretary dam ha chuni ri bang bipar biha ke claim je aning hang atum phanana bangke la so NOC ke pinangji mate pitame athema laso NOC ke nili ke chini da mateng bolote mane dum Chamber of Commerce pen dum ke chini da mateng bolote anu tin apanta lake isu nai komane phan isu wong komane phan pi wong labang ke non nason puchi lisaya son theglong lo la pen labang ke a kapre ka tum phan paklem long le annual phan paklem wong bolote lake ahok lo syndicate ason simandet sini tumla theglong athema committee dogo ka phike bazar committee ki bi jita aronawe atheke hithi khula dalong kelang dun chari dun chi aphatsame town committee atum dolo hithi khula ka chubi atum stame bazar committee atum long ka chwar judam nang ji ki aronawe lo mare KCC atum ta town committee acha kongta bazar committee atum han pathe throng no mabata chairman Agustin Kramsap and Karju pedopon junto town committee kedo along ke bozar committee padun ema kunil tum nason si chini da athema da ke town committee do koklo lapeno natumi nili bozar committee adom phan si dak kam choklem ji lapen boyar committee adom phan knowledge bidang na pang bozar committee phan arjudam nai puse alang kanin ji lason tho si ke dam tang aningkan lason si boyar committee phan arjuje blote dak karbar mate kam choklem tum penangan tum akidu kisum lason doko kati kasi town committee lapen autonomous council juntu town kelang ayema authority phani likal juntu bangke town committee tongke thema mate bozar committee sike thema labang ni town committee to arjuntu athema nili tumka chinia teng bulote town committee chairman do kop ke mate town committee do kop ke bipar biha ka choklem atum ke bozar committee phan karjudal nai amat akam masih abeloma pusi nilihin pen pachini dam mate town committee a power tong bozar committee a phan pik daloma pusi nili alang utong phan arjun tung nilihin pen alang utong phan bozar committee atoma phan je town committee a power bozar committee a phan si pik daloma pusi nili batai arjun tung athema pipot ma plote je dak bipar biha ka choklem tuman da town committee dam desi council long dam desi bozar committee afan si arju dam paprang ji la bangke nilihin beng thek dam long ke chok che piglo pus nilihin beng thek dam long athema la dak ke bozar long archak mate bozar long ahem puglote town committee atum hello pus nilihin beng ke chini dam elo committee ke sengki ong organization ke ong hithi khula long sami tangka ke hang mare kirung
ki ongre ra joksi di phu hi thi khulala long bang ki hormu hotar stami adornang sunang ra lokusi Karbi Anglong Chambers of Commerce Chairman Augustine Kramsa pen pachini bontu Kirung kere ka duit pi kirung kere kulute lake bozar atumate biha bepar eklem tumke ador pas uiglang koklo athema nangli public pensila soa atangka NC aku public fan mate akapreka song handa pidun inang ko laso posi ador abangke suig piklo la pen nona bangke mo penili ningi thule thole tholo yondo non la po NOC Jundu itu bipar biha kacuklem ji taxation pen mate council pen NOC BP hala so NOC kipita mundit lang raisi kipi pi pusi nili tumolo lamnang lebong lapen nang levero la sona kasi west Karbianglong punondak east Karbianglong puno la son si mundit lang rai pen si taxation atum NOC ta ke pi pusi nili tumolong bertanang li la sote imblute ador sui bom malang lasi hala so bangke nili konsil atu mate taxation asorfan kacuning riye bangke masi bipar biha kacu claim jima halat tu mabangke la so lo bangke pidonik sike me po bangse nili hinpen cuning riye glo Lakhai ko ratrok Durbagri MSc Consensi ke parapon dohora dipluso ka celeng atowara long langroi ke krong dunpura joksi rada tumpen na hole damji wangji pu lapen chehla ji pu oi fit sami la so tuwar isivet lo lapen labang so langroi ke par pon bek nang po la so jok lap so langroi long ki thir thi badolong ka veda joksi rada tumpen penang sung pon nang lo dohora dipluso ahwar rada tumpen ki labang so ki thir thi badolong ka veda joksi non alang litum ki na hole ki do ki damji pan sami isi ki matha ki sung do pablo lapen labang so hawer claim so maratum sami toklang ka charli dunji school hem ke pale dunji aphan sami langroi ke to ka joksi penang sung pon nang lo Barla por hurubang ke lapunut lang royalong lang thi o joksi klim sumbara tumpen lang ke par un ek made ke hadun de joksi tok lang ke charli dunji aphan school hem ke pale dun thek thidet pen kitikup do koklo lang ke the ahir kang tangra hud luptang te klim sumbara tum same school ki tun ji ning hang o lapen logo charli ji phan ning hang o pu wai fit same school hem ke pale dun de bangki isi ning tuk memi alam thangjang binong lo lasi prap jin pen labang solang royalong ki 30 betolong nang slam pivek nang ji pusi Tohra difluso arada tumpen EM returns tokbi dolamara vidisia chairman saiko rongphar lapen town committee chairman Mongol Singh terang atumpan kecunui pedopon ne tungela puhenlo mane pugda im phansi chisik lo to via por arbe jang the patpik pen jo lang the pik pen so chatai dolong ni tung romberong tha amuni singrum sikim lo aman ke to via por bang ke lang the pik pen jo adolong bang lang pon tidel lo la sinon bang ke nitung par populo baita par ne lo ikem ben par ne lo la si da dwar baguri em education em research stop bi pha lam phan chuning ri lo pen lo ni tong phan la kidam ke bang so da pinian stame school smart stame school dun ide lo la pente no ni tung da un ide lo aposila la son thak tha do lo tung la ki kim ke ni tu masi ka do we kim pola si ka do we lahai nang sirap ling phon selang ni phan kami chuning ri lo hai tum so de long aprang ki man tum rong pen se chirung ma man te mami nang kira du nang tum phang rong pen tami tum bai ki do tum an rong pen chirung lo la pen te la da tum dwar baguri la chairman sar tami nang sirap dun lo la pen town committee chairman tami chiram lo la sini tum la ka do we sirap chiri pen su dolong patang lo tang det pen chikloyon an ma hopta kan la ka tiroi lo chikloi jonan bax dola chikloyon ba se delang di ana element che thani ma element umor tera ani la da ka da dhora ma nani ro da dhora Lakhai ko ratrok Durbagri MSc Consensi ke parlopon dongnam ka chathang klong dimalong kajirungwa ko hora along kajirung hangpi amilbiri along samya don rike salam ponji aphan laban ki kajirung hapi guest house lapen kajirung hangpi amilbiri along sami aliracham abalon lapen angdang ke pati ponji aphan pura kedaptang ningkan hini aprang KASC CM Dr. Tram ronghang arideng pen long isompon lo boy fir sami labang solong eke sompon ningkan hini par det api sami pini arni anta thang asa is sami ke klempon pa videt ke labang solong eke sompon labang ki nong eke sompon pajoya sonsi mandet lo
Tirongga mereka jirong hang pike isi nongnam ke thang klong turis adim lo. Bon sami KSTC ke parlo pon tourism department atum pen sami labangso ka jirong hang pi Millberry along kelangpon peda ke isi ningduk mimi khangjangan pen lo. KAC tourism department atum pen sami labangso ka jirong hang pi aklama phant mate a Millberry aphan jongsi RDP pon a leader champi pon leputangte rada atum pen kelang abolon sami isi ningkarong doji lapent isi ningkang samdo pon po. Lapon chot te kalilang lapon nongnam ke thang klong a phi sami KAC tourism atum pen sami kelang pon pangkreve a jok pen ke isi ningduk pik lupusi kohra arara tum pen sami chithan pon renti kohra pen mirsing tobi Karbi Longre birta Sil United FC atum pen chapatir pi ponsi havar khat pan ingti patu klamlong ke chengsi Sil United FC Football Championship angtung giti patu mesen pen pachun pon kiram tang jakhong ni phai phoni pen labangsuk Kipatu pangceng pon si kedam tang pai ni pai create rock sioni bangki angtung kiti patu mesen pen pachun pon lo bangsu angtung kiti kipatu pon la bangki paning TFC lapen Rivenges Club FC tumangpong bensi angtung kiti patu pon lo kipatu ba mahudu ambangki ketek ketidai koya joksi kerem ke haistemi chipati pon tek tidelo kerem ke hai chipati ni pon jia phansi try beggar madi penalty pensi puthot kerem hai kipati ni pon jia phansi tur pon lo lapen ki Rivenges FC atum kitur thek muchora joksi labangsu angtung kiti same Rivenges FC atum bensi angtung kiti sami chipai pondet lo bangsu angtung kiti ki pathu pon along aluhia man pen pan ingti arong asar Lawrence ingti pan ingti ME School Headmaster Ropam Togbi Havarkhat Sport Association chunbang Projen tibung laban ki ongdung ki thedim ta chutong dunchi labangsu angtung kiti mesen pen pachun pon phuluni pen sar honingti Karbi Longre birta First Sil United Prize Money Football Championship ini angdon kitilo so angdon kitilong hin tim kangtang rakajok gol hin tim dun ma gol ipom da chipiun de lo lasi puthot apor jutkok pen referee tum decision lo pen penalty shootout la pen penalty shootout long uku tim tum thexer lasi pumpo kitur hut ke alang ditum puputa chehoman lang sadentet kitur non pi pumpo kitur bang result klang lo lapen ke hai tim du mang pini la ke Rivenges Club Rajput la tupen runners sapang ke Paning T Football Club la se non obe ki mi tuma phanta si message pi kang dung lo lang tumbang la raki hormu choche pen la sports na thu panjo che akang tui mane ching thur ni mane I League ISL la pen akang tui la national team no pathu on ban nilitum la dak harogat Paning T Sil United Club nilitum aki milang la sin nilitum benda hirjomi hin tim tumana pidon lo la pen nang itu media tumana choro lo kardom la pen bang to tournament long ke hai la pen runners up man pan tong nong e pipon nilitum runners up bang ki pipon ke 10,000 in memory of late Navin Chandra Bora donate ke ala ngli sopolo Kuldip Bora ke nilitum champion ke bangke kipitu suring koi 20,000 la bang nilitum jirpo chingrum po nitum la hawar ke hat la nilitum la jirpo tum det ke chingrum si la si suring koi bang champion nang ke la pen trophy bang pi lo nilitum la pen bang so tournament long best player mate best goalkeeper la tanda best goalkeeper bang ke nili bong Rakesh Kro let la bang so amri pen nili tum si pilo 1,000 with trophy inge high scorer 1,000 inge la solo kora trophy do high scorer bang alang di donate ke rasteron alang di inge la pentolang best discipline team la kelong pon ke alang litum Hurricane FC hawar ke tamalo inge la pen dotulang best defender la donate bang ke alang litum rock Borson be alang li sopo men se alang litum nang donate dun lo pasi la alang tum ado ka be tuman la donate tuman tan nilitum chuning riglo nilitum hin penta kurwang thulo alang litum nang cerabang chetu dun pot pasi anso se non aprang ta nilitum ako la okreng apum patikung nilitum ako nilitum hin pen ako non puthot ako pithui pusi nilitum chingwai thubom na pasi la anso se next bang nilitum ako tangka bang papat cheta thek la se kado ko be tumanta la si message lo khela bang ke pathuer ning e ko phran afan la si ini birta bang kelan sekang ton poneglo do me thangme kardom